Hello friends, training katal job ni notification ka North East Frontier Railway Recruitment Cell Station Colony Panbazar Guwahati Assam ni bisingti na notification kaisa korka o notification korka 30 May 2022 tarigo nokorka orlajaknai notification for engagement of the act apprentice ni bisingti na vacancy korka o job ni bagai apply khlaini derongka 1 June 2022 tinini simino 30 June 2022 tongnai tere total vacancy tongo 5636 vacancy tongo te apply khlai tai online mode ni apply khlai thai o website na thangai na apply makanai te selection process tongo te selection process onka on the basic of merit list prepared trade wise unit wise community wise both unit ni bisingo both trade na te noro apply khlai ka community wise mane category ST HC category wise na merit list okharnai te o job ni bagai ero minimum qualification nanga class 10 pass khlaijak nangnai minimum 50% mark tei plus ITI khlaijak nangnai te ero selection khlaijaknai class 10 ni mark tei ITI ni mark ni bisingti no selection tei merit list khlaijaknai o job ni bagai exam choliya tei class 10 tei ITI ni mark ni bisingti no selection khlaijaknai fighting kesang unit wise vacancy tei unit address nalainai tei unit wise jatongo 1 ni 7 ta unit jatongo rete apprentice vacancy jatongo norok bo unit zero bosukta vacancy tong norok naidi teiro o units ni address jatongo o address no job ni location tongnai tei o address no norok kaham ke prenadi teiro total vacancy tongo 5636 vacancy fighting kesang tabo unit ni bisingo trade wise category vacancy ni lainai Katiha division unit ni bisingo iro trade wise category khagai vacancy jatongo norok kaham ke prenadi trades na bo trades no norok apply khlaiai tei category wise vacancy nai na apply khlaidi tei 1 years ni ITI sanjatongo tei o unit ni bagai oro trades ni jatongo tei category wise vacancy khagri jatongo tei norok porinadi o mai 7 ta trades ni jatongo norok bo unit ni bisingo bo trades no tei apply khlainai norok vacancy nai no apply khlaidi o notification ang video ni description ro rinai norok video ni description ni bisingti naidi eligibility condition jatongo 15 years to 24 years obo count khlaijaknai 1/4/2022 tarik jorana teiro as realization jaknai 5 years SC ST candidates ni bagai tei 3 years jaknai OBC candidates ni bagai teiro minimum education qualification norokno sairi jatongo ang class 10 pass khlaijaknai 50% mark tei ITI khlaijaknai tei norok NCBT HCBT ni bisingte ITI khlaijak tongphano mungsa problem krai tei norok o job ni bagai apply khlaimano te application fee jatongo 100 rupees tei rijak tongo oro SC ST PWD women's candidate rok ni bagai application fee nangya ni sajak to friends omoka North East Frontier Railway ni bisingte katal job ni notification tei ro online application start ongkha 1 June 2022 ni simi tei last date tongnai 30 June 2022 jora o job ni bagai selection khlaijaknai class 10 tei ITI ni mark lagaina mark naina merit list tei selection khlaijaknai te video ni paithaga kokthaisa sana musugo te omo hai katal job ni video naina bagai haste job channel subscribe khlai support khlai di।